MCA wodi ya Ibeno Steve Arika ni gabana Nyamira County ya menyi be wodi ya Ibena serikali ya county ya Kisii nigendete kubika mirobiri yo gusira nyagitali ya senseme ga kwanekero anyardiga kwena na mali yo gukya nyagitali aho hase wodi ni gateru na serikali ya county ya Kisii nigibete mirobiri yo kujikwene kwena mali yo gotokara nyagitali wego Steve ni gateru na umurobiri ori gose echimbo chiri cha mali yo kuibukuru nyagitali ni aho chigoika omwerio mali yo gakunya gucha makamate ni gavana Kisii Barati na gucha kwa nyagitali igo abananchi mo anga goche kubarusi mo sababu ya sanki mate banga maliogo nacha kunya kubanga tore ne gabana ya tebe amaliogo ne chike asata kuri machine kitari akiri bano kuna kunya gocha makamake na to kunya kwa gocha na babiri bakunya kubanga ere na ko witness o ko na maliogo sinye kitari kurugari nye kitari yetu ya kiumbe jengo te yabantu Orocha Mariogo, His Excellency the Governor Simbarati Jack Romario, wananchi watevi wachi nyagitari anda Mario na genda rego chama. Aida ni ngambia mo. Sengi nchu ngambita gende kwenda Mario ko bare mte era undi tanga na gende tokon. Na ndi bono le ntiri akabe. Na bonko ni kare chi abantu baitu wachi nyagitari bapime na ndi wa Mario. Na kero bago tegwa kana tibesa nti bago kana izine chiku na ko komenta yandu.